sekuthole yathi izwakala i-COVID-19 siba khona abantu babekuthatha slightly kulula nje njengokuthi kusiba le-HIV and AIDS abantu bakuthatha lula, but because of ama-cases asebewezwa abantu here and there sebengikhona besheka lezixwayiso from the government ukuthi abantu kaba-exercise ama-extreme cautions ukuthi benanzelela ukuthi ba-exercise ama-social distances, befaka ama-mask, bageza ama-sanitizers. Sengikhona bekunanzelela ukuthi kuyafiwa lokuzwa somewhere ukuthi ama-cases lokhu erisa from the laphana kuqalisa khona iqalisa i-social i-COVID esesephansi ama-cases kade asekweqansi siyaphezulu inkhona besheka abantu sebekunanzelela ukuthi kuyafiwa. So abantu ku-community i-vaccine sebebayifuna nale vaccine ye-COVID ukuthi bezama ukuhlatshwa inlutshwane yabe yabanlutshwane esigabeni bafuna ukuthi more vaccines should come so that they be vaccinated to try and prevent umkhuhlane lo. Njengokhansila ngiyabakhuthaza i-community at large ukuthi belandele izixwayiso ze-Ministry of Health, behlale bekwazi ukuthi if it's 30 and below for ama-gatherings balandele njalo lokuhlala liminyene kungavunyelwa abantu behlale emakhaya nxa behlala emakhaya abahamba emsebenzini behambe emsebenzini but ngesikhathi esokutshayisa abasiphiwa ngabezempilakahle betshayise behambe behlala emakhaya. Okunye enza ukukhuthaza abantu njalo abahlali befaka ama-mask kagqoke fully njengathi uvale lamakhala lomlomo because abanye bafica bewagqoke entanyeni ama-mask, so ususithi umuntu uprotectile abaprotectanga lutho kuyafana lokubopha ithayi. So ngifisa ukuthi abantu begqoke ama-mask fully, uhambe uwathwele lezikhwameni maybe ube le 2 or 3 nxa etholakala. Ngibona ngani khona kuyazama ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Sikhangeleke lapha ibingekho le vaccine le ngizokhulumeni ngithiwa sekhona wona njengokhansila nje abantu bonke wakhomuntu ukhansila asitshela ukuthi siyehlatshwa khathesi ke manje nxa ingekho zosikhona yini. Ngiyabuza ngayo nje izolo lokho ngibuza ukuthi i-vaccine sikhona yini but ayikabuyi kodwa ingabuya I think kuzaba lama-long queues lapha abantu bezama ukuthi bethole usizo behlatshwe. Ngiyafisa njalo ukuthi ewadini yami njengomunye hantu umuntu wonke uyadonsela ingubo ebusweni bakhe ngifisa ukuthi ibuye ngobunengi izisale labanye abangekho ewadini begcine bezosizakala kuyona le iwadi eklinikhi yethu i-vaccine ibuye.